Stefan Spasov, rođen u Vranju, jedan od najpoznatijih svetskih stručnjaka za sajber bezbednost. Poznatiji kao Bloodcode. Koliko dugo pravite ponudu za novog klijenta? Ako je odgovor više od 5 minuta, gledate pravi video. Bloodcode kvote program generiše kompletnu ponudu sa stavkama, cenama i uslovima za 60 sekundi. Otvaramo Bloodcode kvote program na adresi kvoteai.elnknstrak.com. Unosimo tip radova, renovacija stambenog objekta, klijent, Marko Petrović, Niš, kvadratura, 85 kvadrata, rok, 30 dana, klik na generiši, i Bloodcode program radi, za manje od 60 sekundi. Kompletna ponuda sa 7 stavki i ukupnom ponuda je gotova, svaka stavka, svaka cena, sve je tu, rušenje, gletovanje, farbanje, pod, sanitarije, elektroradovi, materijal, ukupno, 207.000 dinara bez poreza. Jedan klik, PDF, jedan klik, šalje se klijentu na e-mail. Profesionalan izgled koji impresionira, ovo bi ručno trajalo 2 do 3 sata. Bloodcode program, 6 poređenje govori sve, 2 do 3 sata ručno nasuprot 60 sekundi. Greške u cenama, nema ih, amaterski Word dokument zamenjuje profesionalni PDF. 30 dana besplatno na kvoteai.elnknstrak.com. Pretplatite se na kanal za više Bloodcode programa. Bloodcode, Stefan Spasov, Vranje.